Diri naak nahinga nga turog in gabi. Dikan kinukurian ak paghinga. Minsan naisip ko kung magpakamatay nala lugod ak. Para mayaon sira kwarta nga dako para makuha nira an ako insurance. An kinabuhi san tawo puno san mga problema. Nganan pamilya ang pinakamaupay nga sandigan sa pag-atubang sini nga mga problema. Pero paunan human, kunan imo pamilya nga imo ginhuna-hunaan, nga matikod sa imo kakurian, sa imo kaabat, hinay-hinay, nga gintatalikdan kana. Mga kasangkayan, adi na kita sa naton siyahan nga surat, sa naton bag-o nga segment nga Dear Maestro Waray. Dear Maestro Waray, Sir, itago na laak sa ngaran nga Midnight Angel, 48 years old, with 5 kids. Makuri nga da ang pangabuhi, kaya gumawasak san Pilipinas. Adiak niyan sa Langyaw, sa bansa nga Oman. Nagchat ak sa im kay mala kabugat pa san ako pamati. Mala feeling ko ako la ang nalaban. Makori didi labi pag homesick attack. Maliak ang lorong nga nakikipag-istorya san akon reflection sa salamin. Kakori nira ma-reach an akon pamilya. Bisan sira online, wara naman la sa ak nangungumusta kung okay la ak. Pag natawag ak, diri sira nasagot. Pero pag need nira ang kwarta, sige ang message. Sobra nga mamingaw nga di. Pero antos laak, kay mauman ang ako karuyag. Minsan karuyag ko na umuli, mag-break sa nakon contract. Pero kanogon man, harani na. Mala ako la ang nalaban. Feeling ko, ginbayaan na aknera. Nagchat ak sa im para magaan man ang akon pamati. And lately, Sir, nagkayaw na ak sin anxiety and depression. Diri na ak nahinga nga turog in gabi. Dikan kinukurian ak paghinga. Minsan naisip ko kung magpakamatay na lugod ak para mayaon sira kwarta nga dako para makuha nira an ako insurance. Kakori san ako ginpapanagad. Midnight Angel. Yadi ang kasalagdunan ni Maestro Waray. Una san nga tanan, pagampo sa makagarahom. Kay siya ang labi kaupay nga numero 1 nga makakahatag sa im kaliwanagan. Ngan giya, ngan kusog sa huna-huna ug kasing-kasing. Ikaduha, dumduma ang imo katuyuanan san imo pag-abroad. Baliki ang imo mga inop ngan hingyap sa kinabuhi. Nga mao nag-usgod para ikaw mag-abroad. Tungod sini, hibabalik sa imo hunahuna og kasing-kasing. An katuyuanan, kung nano nga aada ka, nagsasakripisyo sa Langyaw. Ikatulo, kinahanglan mayon ka na susumatan san imo mga problema, mga kasangkayan, o bisan sin upaman nga imo matatapuran, basi makahatag sa imgiya, ngan maanahagan an imo hunahuna og kasing-kasing. Ngan pinakaimportante san nga tanan, sa panahon nga makontak mo na an imo pamilya, kinahanglan sumatan mo sira san imo ginaagian, base maintindihan nira kung diin natikang an suol san imo dughan, base masabtan nira ngan hibaroan nira kung papaano ka nira mabubuligan. Ayaw pagsuluha ang problema tungod
Mao ini ang hingangadtuan nga mahiuusgod ka sin karatan. Tigam ni, daramo ang higugma sa imo mga kasangkayan, imo pamilya, ngan labaw sa netanan an makagarahom. Hinaot nga ini nga mga kasalagdunan makahatag sa imsuna ngan bulig para san imo padayon nga paglakawon sa kinabuhi. Otro, darako ang salamat san imo pagtapod san iyo, Maestro Waray.